ka United Democratic Party UDP kala banjor bak expert committee on the state reception policy kadai ban sayalam da kajengkhin khana summary lane ka census data ban posh kajeng samha ka bala ban pediang hapdeng kejai ban rew khasi jantia ban garu kane kadai ka weni pratli kajeng syam bajeng ajeng mod bak UDP kala ajak expert committee ha kajeng song bishar pajba ya ka reception policy ka bakut nen kasni sejan shalong ladang yat kat kum kajengkhin khana summary kajeng don pai sil tribe ha kajala kala keu nak prapo persen haus nam khat khandai spanya phuai syaka prapon rew persen hau arjar khat wei halor kani kan song hok ladai ka bha kalom lang jong pat khasi jantia bar garu on pan keu no nak prapo persen syaka prapo persen namar kajeng nang bon pai sil tribe ai ba kajeng khin jong khana summary kanyalam ti ka komiti bakan poj kajeng sambha kabala pan pediang dekipat khasi jantia bar garu Ong General Secretary ke UDP Uba Jemino Matho habai keren bergelap Thai kubor Ula ong bakari reception policy ke belaka haus nam khat kandai spa nyu puar kat kum kendon ke ritis syar kadi kala ai ke jeng syakri ke jeng mento juga jai banrew bala itho kerpang jeng jela hakinik san pui snam bala dep klem dadon ke no ke jeng ikanat hapdeng ke jai banrew trai muluk kata khasi jantia bat gigaru Uba Jemino Matho ula ong ro baka UDP kas ngeu baka jeng thongkam hak district kabah kam kidai ki bala ban ya bujli kabah ba persen nang mtai khasi jantia bergaru de ban aj ki nong sisnong bapura ki manang ban kren ya kten lajong ulapan pawro ba khnang ban la ban wara ya ka result ka babha juk samla pule kam dei badon ka no ke jing yepen bat ka pule ka dangle ka bajanai baro ya ka jaka pule ulong ba ka jing pas pha ka dei ban dei ka nong rem ha ka jing jet iginong hikai kham tam hak ten english bat stem sayan technology sayan anmat subject hak jaka pule dei ban bot ya kajing sam hak kelum lang ba persen ni khasi jantia bergaru ban pintik nai kajing hikai ke babha mar kajing hikai ke betam ong ba Jemino Matho uni UMLE barem kanong thamai ulo ong ro ba habaya dei professional course kane ka dei ban pachong rem kat kum kajing pas bha bat ai ka sit kat kum grade bala bo de jaka pule ki ba ajing hikai course uba Jemino Matho ulo pan pawro ba khnang ban weng kajing e jung kibreu ki batlot kayo okot kom kunuksa ki BPL na kipai khasi jantia bergaru la ban wara ya kalat rekam ban kham na obon sekini kibreu hapok ka bha ba ki hap uni unong elam ko UDP ulo oro ba ka reception policy bar ka roster system kam dei ban rekam siki institution ki bayo ya ka gran NH nrei de ban long bai tek tang jong sarkar jela bat undar tiking dan ni kesenat rekam sarkar jela laong ba Jemino Matho haba phai pat sekaliang ke parti HSPDP ka Hill State People Democratic Party lene ke HSPDP kala banjor ke jenor kam ban sukhen kelum lang no yak bha tong kam ba prapo persen hapdeng kipat khasi jantia bergaru panwara ya kejeng yakon ka pokoj bekhia bar kejeng terkam ban pensong nang rem ha kejeng la le bha hadien ba IT kejeng ajeng mo ke expert committee on the state reception policy presiden ke HSPDP ba KP pengyang loong nila banjor ke jenor kam babisar beni biang ya ke reception policy bakat artari ukulang kot kat khandas pa nyu par banyak ulang keliang kayo kam yo jam habasim ki kejai berne bo pher ka parti kas ban kelum lang no ya ka saupho spola saupho ka belong lang prapo persen ya khasi jantia bergaru khnang bakan wara ya kejeng ikon ka bakot bekia ba kejeng pencong nang rem ha kejeng la le bha jong ki dikot ka ST ke jela khasi jantia bergaru ulong uba kepi pengyang ulong ro bahalor ka office memorandum bakat pratarik unopra khat khandai spa nyu puar bakren ya kejeng sampha i kam bala ya ki district ka HSPDP kala ajeng mod badai ban an kam nang kong e haduk khandai persen i trai snong jung tu ki district ka miklia hababo ka jeng mod jeng berkhat ba ka jeng thukam hak khasi jantie ka dei ban long tangi khasi jantie kat ba ka jeng thukam hari long baru ka dei ban long be i garu ulong ro ba ka parti kala ajeng mod ya ka jeng don kam ban pen no ya rukwam penyaj ban ra sekmat habak dewe paratu jong ka resolution ka baong lada don ka junduna hak jing don ki ST bat SC de ban ra sekmat syak snem thongkam banwan bat ban ya le ka ban thongkam hu ni usnem om ban palat ek sisnem ha ka juga por ka HSPDP kala kentu yak stokat jela ban pitikna ba ka jing bisar thamai biang yak state reservation policy kam dei ban penthot yak sok kasan hapok jela laong ka HSPDP